Manipur libi it's now especially youth kainose engon the message thousands of messages habiri kamain tor pasha tan no kamain tor ga sigi lambi sida kamain chang no khot no ai no the question hange mioi ba khudimak pasha tan no pami nuai bu punsi da hininge sida hininga ba kanam to learn mo pam da ba kanam to learn mo pasha tan ning mi kanam to learn mo adubu industry standard ta yengu matam di just 4% tane successful utilize adu ke do 96.9% of they are from poor family, they are from middle class family. Adum hani punsi du da ko level am ta change so na dum lei pasha pa me just 4% ka ne 96 am de dum hani du dum lei tra kai no isana no analyze to ko I want to message tabir program do this is special message to you my friend aduna mayam yargadi si videos e munna yengbiro loi fawa aduga I is the 4 secrets ko aina own experience on a especially a mentor Siddharth Rajsekar dagi aina tamjagiba secret mari ko sida I pizagiba. So hi everyone, my name is Thokchom Surmangol Singh. I'm the founder of Asur.com. I'm on a mission to help you 100,000 youth to teach you the modern new way of education to develop your skill set so that you can fulfill your future needs. So mayamda kogi na the message thabirakpa ko kamain torga online de kamaina pasha tani kamain torga successful oni ai sargi type ta oiningi khoningi my friends ai sida internet ki landscape sida ai ngarang na han tang ai thabok tor panate ko I have been working chahi nipan chahi taret chahi taruk chahi manga chahi mari ahum ani ama 0 ko I start from 0 ko ai sigi journey je pajana ko if you are consistent you will get what you really want in your life. This is proof. Ado sida aigi sigi 4 secrets ai hodri mamangda ai krigum ta hajageba my friend ko ai ju smaina noin hujik uriba version jidi this is my 2.0 version ko ai ga nanga kemte khena banate ko hujik mayam na ngangnariba English mayam na ngangnariba Hindi ko ado ai gi jo hek pol ko matam ai adu hek panate aina haijar aisidi ai maitilon do hek pokpa matamda imana bawana tambira matungda ko maitai machanina maitilon hana haiba communication gi adu ko na laksagadone aduda sida ko kanagumba kharna haramgani smaina yam thuna pasata ningadi ko si adu tamjalu ada tamjalu adu tamjalu adugumada myam chapiganoba ko sidi like tambaga chapmane ko si internet marketing digital marketing sijo skill set amneba tamba changi practice toba ko yam tina ko nangi dedication thadaraga matam thadaraga yam consistent on focus amagaloina na tam amatunga nang mahi yalakani natraga dine ngatangi leiba ngatangi chikchak mayam jidane nang tawtargadi nangi punsi do adum pharak tarkani aduna yarga dine nang pamjai do smaina hangbiyoba kari no ina quite pamja what do you really want have si question ja hanai sana pasana gyan tabir matungda adudo in thabak tokseba. So the point number 1 is you have to be very clear about your vision. This is very important. Nang na pamjari ba nangi vision ja si hana mayek sengna uba ma darkar taiba ko aina ai sidai ai screenshot am hapke ko si yeng biodum aina ai mentor da ai first time ko ai goal card na khoi set taweba ko ai di middle class family amna tham da lupa lakh ama tan ba je adu ki matik yam greba ai ju pame ba ai tham da lupa lakh ama tan ba pami lam tan ba pami na adu ai goal card ti thoeba kamaina phangduno I don't know ai game khangde adu ba aina pamja potudi ai hana phasana ai mind ai set tawr tham greba I want to earn 1 lakh rupees per month ko way back kuire 2019 gi wari ne sida aina aigi mentor sida ko ai message on thai ai goal card lay ko ai no sida ai ulisine ko aduga matamdu da aina hainingi ba ai skill set ko ai phasana clear oi greba from day number 1 ko adigi amu adumaina muk tamuk polorga ai long term ge mo ai mu khanjaiba ko ai chahi mada ai crore tan gena ko this is my vision yam simple oina ko noizu noigi punsida nangna yamna pamjari poto hana phasana itho
ko ithogana nangi gold card oina swaina ama paibiyo ko aduga ai mentor da thaiba this is what I really want ana ko adui matungda 2019 2021 ai padana struggle tawi ai punsida ai 5 companies in a row ai failure ko hujeta thola ga heta successful oni du it's impossible mangdabu khalorno ko a business is a game it's a game nang poba ma yarokani nang kaba ma yarokani that's it atopa amta leite sidana participant oina tawganu ko nang na kari ma mapana thola paisa tala ke haidari nang win noiba ma nang fail oiba ma aduga don't be act like a participant this is nothing gonna change you ko nuduna nupa thokna tawge haidari you have to be a winner not a loser ado loser oitar su nang khona bad lepe ade nang failure na tok tar gadi nang na pamjariba nangi goal lo nang aduki matik phangmada yam thi thengani and speed yaw ta ba that's a point number 1 adigi point number 2 da ko hujik tamnariba mayam ama leramgani ba nang hujik mayam ngani mentor dagi adagi kanu dagi coaching institute adu da that's fine it's good sidai kai harkani am tanda akhoidane huji akhoida available or information didine lots of information layeba kanagi butani amagi muktani last result di phangbra phangoi aduna di yaroi ko mentor must stick to one mentor ma nangi hujik pamjariba nangi lapsa ma yogroba yengoba this is only when ko you have to follow your mentor a mentor choose tobja duki matik am thimaroi ko nangi mentor duna nangna hujik pamjariba lifestyle do ma yograba si isana decide tawdong neba otherwise there's a lot of fake gurus out there in the market scam to we ma'am se ngatangi pasa ko lupa lising mga tara kun kuntra tambagi ko hujik tongnariba ma'am se sida pangdagano aduna mentor ma pasana choose to we matungda magna pirakpa blueprint ko without a blueprint you can't succeed in this game ko blueprint ama yam pasana follow to ma darkar oi natragadi nangna yum samatamda sagi architecture gi design kar kya da yawdragadi nang kamai sarakani same thing ko nangna paisa talakna bo honar ko matamda ju nang blueprint am darkar oi ba ko how you can execute strategy has a yam maru oi ko ado ai mentor na pibrak pa ko ai student myam da aina ju pibani that's a $1 million blueprint ai any hujibukta in a business apply dong matamda I follow that blueprint ko Manipuri tokro international gi oigra ko international any what countries ka da UK da oigra Canada da oigra ko US da oigra degi koi Manipur da so aina apply to matamda ko we make ko 5 to 6 lakhs per month every single month just following the blueprint of my mentor ko Siddharth Rajsekar na mu big strides tagi hujki blueprint je khoi da PB baneba ko aina sembanate hujki blueprint je ado aiju exact ko blueprint aisda jo happy je this is the exact blueprint I'm following in my business to earn $14,000 per month sina international yene al Manipur di ko just 5 to 6 lakhs per month sometimes we hit 11 lakhs ado aina haidi noina ju tor ko matamdana niyom chumna blueprint amagi makhada phasana follow to wiyoba natabida ngatangi leidana amade mulo nang lotion bam khangoi klaide horo kamai lotion duno adugi proper strategy blueprint do yawdragadi nangi pasa tan bai lambi da boro nangi business da boro like tam da boro anything you name it ko we need to follow some formulas some game ko game dugi rules so khoi hana khangbam dakar daiba ona tragadi mina dum ngam gitaba aduna hojik naha gaina su si khangbiyoba ko karigumba sanaba amada nahakna rules to khangdragadi nang kaidong da mai sungpak pa oi principle khangu formula khangu niyom niti phasana khanga matungda nang phasana apply tawdong ne natragadi mina dum nangunda lafta dum pirakani si copy gino adigi point number 3 da the foundation ko hujigi matamda naha mayam sina foundation da focus tawji kitang wali ko as far as my experience ko aina hujipukta train torkwantamda I have been trained ko I pre the joy loin maktakuni aina ngamige ko adisida da 500 plus students especially from Manipur ko ado khoi Manipur dagi aina hujipukta train torkwa mayam sida foundation ja ko yamna khangbagi chance yam neme ado aina adugi da mukta aina 90 days
training program especially a free da takuni ado noina sigi program je pam tardi makhada 90 days ngasima register to ado noi join to bayani sigi 90 days ki program sida sida aina complete com internet ta thabak torke hain targadi nang si foundation je phasana grassroots level dagi khamjagadi nangi hengwai a level 100 level da nang chatpa matam da nang work ani ba sida phasana niyom chumna khangok targadi you'll become a wonderful internet marketers and I promise you this ko aduna foundation je yam lingbam darkar tai aduna id hujik foundation da phasana focus to jai foundation do ling adi magi next sat kadaba magi level ma'am da ma yam laina clear to jagini ba aduna makhong je yam sengbam darkar tai aduna you have to be focused 100% focused on foundation first as a beginner ko aduna aiju ko yamna thawayawba satrani ma'am sengna haragadi ai oza guru ma'am dudagi aina tamjarakpa ai piece ma'am do laibiriba khoi manipur gi iramdam gi echa ma'am sida ai pizabane sigi kano se classes se aduga number 4 da sigi part chimadi kamtana tongdeba ko aiju horko matam da yam tanba mine I'm a very lazy person ko adubu ai ma'am ga khenaba high targadi ko I'm not smart but I wanted to be success in my life and I know exactly what I really want aina pami poto ai pasana clear way adu phange high targadi ai mentor na sure nang lepu ko na payu phamu harju nang phamu ai phamni ba kai you know aina pam poto ai phang targadi ko mana haibda ai question so hangoi ba adu toksulu haibdo ai tongni ba number 4 point se the ugly work se kram tongning de ba ko sida ai satra ma'am so aina hujipuri takcharani phajana ta ani ba ta matungda homework toraroi actual thabak to toraroi adigi ma give up tongning ani maning hala ani adudi kaidi oideno adugi kano do workout oigra intensive oigra gym sana bachat kera amana chakera practice to do so ayaroi my friend you have to do practice every single day ko tumba chaba khang khardi sacrifice to tar nang na pam mi poto phasana luppaga nang thabak to bam da ka tai adu nang result phang khani natragadi ko mayam na tongnai na sum tawbududi you just like average mayam de hendok pa thona tholoke hai tar din nang khitang kan khona bam da ka tai ba mi na chahi im da loy poto nang tha tok to loy ge hai tar di mana chahi im da thabak to mayam pung working hours mayam do yeng tar na aden double time stroke to ne chahim changdo tha tok to itadi working hours nang hingatana kamaina chahim da nang result phangdo no that's impossible ko CJ kai ditam gi Elon Musk ditam mi ma'am ko aduna sigumba sigi concept 4 points ha isana ne hana phasana clear or matungda I promise you will earn money for sure no doubt in any business to nang ko apply to yani ay amukamu recap taronge number 1 nang vision you have to be very clear about your vision ko sima hana phasana tobiro number 2 da kanagumba mentor already adugi lambi da successful ogiba magi makhada phasana blueprint ama paibiraga ne nang work to wa hobiyo number 3 da foundation yauduna sunya yaroi ko you have to be very strong in your foundation yum sabdo gira sana bdo amado gira foundation link da sunya yaroi number 4 last not but the least ko the hard work the actual work the ugly work ko sida mi ma'am sida hojik ubiri se hard work to budi kalam tana uroiba aina aing nungdin nungdang aiga student gaiga aina train thorkman da pung ani makhai hum ani ama baro sida hoina train thorai do nangbu result phangna bane ko nangna result phangmado malem da ko world da nangi success story do koi share to seba this is what we want ko aduga risk to di kamtana longning deba adugi ugly work to ne khoi miyob na failure je I'm telling you in the face ko thabak to batan bagi ko hotna batan bai ne ngasi khoi na failure je aduga si ma'am je loin mak torba matungda ko nang kari level am da lakeng do example oina gym sanaba numit kuntrani som gym sanabiu ko gym sanabu nang change tawdraba angon haibiro ne ko ai nang am ta train tawjage 30 days free da ko adu nang exchange tawdragadi na aina haba nang sungo loro no ngasi dagi ko
but just follow these 4 tips, you will change your life, I promise you. Ko aduga mayamda aina sigi 90 days ki program je mayamna yawbining tardi makhada ai pijarm ge link ama ko sida mayam register tobiro aduga mayam ko ngasi maktigi dum join tobiyani. So thank you everyone for watching this video. I really appreciate it. I'll see you in the next video. Cheers everyone. Take care.